Hi mayam, ay nuksiruba, sinauksing angangsing, sadrasing. So, mamang hapta dagi hong nai video taga pa ore ay na 2024 da MTS ki nan tikinikin hangiba question jing chapter wise bukla pada ahan ba chapter gi wene ne lokap si average ni yam na di live ba kumdi kumdaba confusion pa dumba question jing ni so ay na tagali ba video si na koida kaya te kana boitar gadi like tormo subscriber tormo so comment piromo ye ngasi kai karino na hangba question do ngasi ju question mari manga puduna lai okay fine ye ngasi go kai question no ai bidu ahamba question ji ye ngasi ahamba question ji da hai ri bichi kari karino hai bidu ye ngaga koi yengsi ahamba question ji da hai ri bichi that average of the 9 number is the 3. If the average of the 8 number is 2, the 9 number is putuaibani. Sigi masingje putuaibani. Ado ahiba raiba ngang singdadi just line adum holaga chatkini adubo kaidoge nai matamda kitang confusion bangang singdadi adum pallaga laigini ko. Yengasi si ahan bada koi puto ajeba kamai to buno quote pano ai budo puto ji average of the 9 number ji average of 9 number ji kya gamana ba equal to 3 sigi total magi equal to puto ba hai budi 3 gamane hai bini na magi total do kya gamana average ni hai budi 1 2 3 4 adu gi do puto hai ta de 3 ni adu 3 do mane hai bini magi total score ji kya no ye ngaje adu itadi 9 into 3 equal to kya no 27 next masai average of 8 number ji kya gamane hai ba 2 amana 3 mane hai bini 2 adu itargadi total ji kya to re 8 into 2 क्या नो 8 into 2 जी क्या नो 16 so अनि जी माइनस तो क्या तार है 1 1 11 शिनी आंसर जी क्या तार गया तुम 11 so क्या चुमे 4 जी चुमे शिनी सुमाइनो हो लगा something 1 minute तुम लोशन भी आई next question अम्मा मुलाकात जी को नानी सुबह क्वेश्चन जी तो ना हाई रिजल्ट नहीं a class of 30 students appear in a test. The average of score of the 12 students is 8 and the that of the rest of is 70. Ko 70. Adu itargadi what is the average of the score of the class? I mean 30 leire magi pekachi masai pangto ki bachiki masat kunthra ki manung da trying to me 80 ni ade da noina kaidoga antam the trying to is 80 ni adubu 32 manung da trying to 80 witargadi lemori bada 18 ni 18 duna 70 ni so sugum baji khangba tabni iraga piram daba se 12 ko piram mena masai ki khangoi adu duna di koina kaidoga antam the 12 to 30 dugi minus tor kan da lemo duna 70 bangada so je ngasi kumai to goda ga antam da koina paba matam the number of student stay is 1 second number of student ko ji kaya kumai leibno ai du yengsi number of student next magi ngasai average is kon bangdo chini average is kon bangdo e biji bot chicken no ai try average pangmadu yengaji ko aduga total
सी नंबर ऑफ स्टूडेंट दो हनी येंगसी 12 ट्राइन थोइसिदा मकोइना फंगिसे क्यानो सिगी क्या तारे ट्राइन थोइसि मनुंगदा मोइना ट्राइन थोइ साता ट्राइन थोइ की एवरेज क्यानो 80 अदुदी 30 जु मनुंगदा ट्राइन थोइ चकदे क्यानो 18 फंगिसिना क्यानो 18 फंगिसिना क्यानो 70 अदु तारगदी मसाय आइना हाइब इनटू तौसलो इनटू तौर कांगनी सिगी 12 सिगा 80 सिगी इनटू तौरो सी अनि जी इनटू तौरो क्या तारे सिदे येंगो 0 हापनी निपाल नित्रा 2 6 0 निपाल नित्रा 2 6 1 8 9 60 अनि जी इनटू तौरो क्या तारे 0 0 तारे 6 1 2 तारे so sumaina 1260 तारे mo average adi ani ji plus tawro 0 12 11 1 2 adi 1 2 2 2 2 0 तारे 2 2 0 si ngai magi ngasai ki total score phangba 30 dugi phangbane ba adi 30 total ngasai ke pair to student je kya no kuntra ni adi tar ga dis divide to do yare 2 2 2 2 0 sida 30 ने divide to 0 0 cut to gro adi tar ga di 2 2 2 sida 3 ne chalo yengo 3 ne yenga si ko kya tare 7 1 di address 7 ne tare tare unko matoi 1 2 adi tare 12 4 3 जा 2 से adi tare de kya tare si pulaka ki tar ga di 74 tar magi answer si adum de kya sume third si sume sini angang aina holi si koi de yengo kana brana second question nama mu udno lae second kisna kumai haibnu du yengsi si ju yengsi ko second ki question ji da hairi si second ki ahum suba question ji da hairi ba second ate ahum suba question ji da hairi ba si that average age of the group is 32 women is the 60 years and that another group of the 40-year men is the 33 years that average age of the two group mixed together is shani je mix tawrkanda magi average to putho haibani ngasagi kai hai tare magi phangdaba kenojing do e chahi do ke ano putho gi yamam chamani chi da ju ngasagi adumaina aina uchiki puthoki do adumaina ngasagi kai tawga group to sida group to shemo my group to group leire second matangda kai tawga do gyan hai matam da is magi sahi do si thamma je adoi tar gadi a to yenga je ba tham tar gadi ngasai ki 32 women haibani mai chahi je kya no problem na 60 average da second the men kya no men je kya no 33 chigi age na kya no so oh sorry men je kya no ni ko ai kisi I vidai question ji am shwere men ji kya no mana hai si 40 magi age kya no 33 so aini ngasai hai gido dumaina magi total age to chahi do moi ngasai ki 32 women to ki pulap age to puto kya ta de kya ta ugata kya matam da 32 into 60 kya tare cni ji into toro adu tar gadi 0 trying troy try mantrampan 1920 tar sumaina 40 nupa gi juni sahi nimpu ngasai nupa nimpu gi siga sahi control do iduga into toro kya tare siju
into tau taragadi trying to 1 trying to kya tare 1 3 2 0 tare she tare 1 3 2 0 so she plus tauro kya tare 0 4 2 3 shini Sigi total je si tare si plus to matam da adui tare gati number of ngasai kai hai tare number of ngasai ki group se kya hoi ge hai matam da 2 3 or 7 72 ne hai tare 72 ne ngasai ki kai doge na matam da ngasai nupi kun trying choi nupa nifu adui da 72 average pu to kya hai tare gati 3 2 4 0 divided by 72 she divide toro 3 2 4 0 divided by 72 na toro hamda 2 digit lobe yadre kya na lobe yare adu yengo si lore 4 na lore ge ko 4 na lobo matam da kya tare 8 2 to 8 tare 4 na lobo matam da adu tadi 2 to 8 chip minus toro agi mloro adu kya tare kya tar ke so ngasai gi 2 ai tare side gi minus toro kya tare ye ngasi ko minus toro kanda 14 lagi kya tare adu tadi kai do tar gadi 6 again this is a 13 12 to correct 11 so आप चलो गदी 11 to 8 3 36 0 सिले रे adu di matang do kya nam chap pe yare okay 5 na sat pa yeng batar gadi 5 na chalo kya tar 5 na chalo gadi kya tar gi yeng asi 5 na chalo gadi 10 30 by 36 so 5 chalo gadi 3360 so ani je ka to matam da kya tare 45 answer is 45 so 3 is chume ko sini angang jing ma jam line du mot pe ai so mari shuba angka ma mu holasi ye ngaji ko mari shuba angka dana kumai hai ge hai du yeng si mari shuba angka dana ko si ji yeng si mari shuba angka chi ka maina hai no hai du yeng si so mari subha angka stana 4 subha we angka question jina I receive the average of the 5 consecutive odd number is the 61 what is the difference between highest and the lowest number ani du ki puto ai bini chumba kara complicated oi badadi angang china koi shu dum doubt lai rani so yam kanna the odd number kari no do masai odd number ai masing ani ni khenar lakpa du gum do yenga ga loire so jam kanna eno to ningai leite so aham ba question je kai do gam tam na moina ai bai matumina 5 consecutive ngasai kai hai tare 61 ne ngasai gi magi ngasai gi 5 consecutive ngasai na odd number je kya no hai tare ga di 61 ne si je koi na khang ga dam ne adu tare ga di koi na te itho ga dum sai da yu adum I ge ko bo ni na samane aham ba da I ge 5 consecutive odd number is 61 adu tare ko ni 61 che imagine sagallo ngasai gi center da ma ji kai no ne low ro middle ne na low ro adu tadi 61 ji middle low tar ga di 5 hai bini 61 gi matung da ani la ani adu koi kai no karam number no do khang re si question mark shon da juma mang da jo ani la ni adu dana si je question mark ne 61 je middle word matam adu tar gati ekoina and the number of increase by the odd numbers is 2 ne
हाइबदी 2 हेंगलकन मैसे ओड नंबर दो लाक्तोइनेबो नसाइगी फ्रैक्शन दो लाक्तोइनेबो हाइबदी 2 डिफरेंट ओयने कोइन लौ उरकान दो वाकन जिदा दैदि नंबर ऑफ increase by be 2 is step name step kudingi 2 hengalew adu itargadi step kudingi 2 hengatargadi lowest number jana puthoche hamada lowest number ji kumai puthokadagi am tamda 61 ji middle lowre khalo adu minus akoi ngasa is step ta 2 hengala habido adu minus koina 2 into 2 si short form niko akoina short form do ina what bagi wani sagalaka 61 minus ani into 4 minus to targadi wall to crack 3 3 rather 57 later highest number same and 61 into dana minus to lowest na minus at kare higher do na plus the lap plus see all on it 2 into 2 is 61 plus 4 kya tare 65 so see on thong no ko on thong na ragai ai ni e the soi kare adu itar ga di ngasai 65 tagi 65 tagi 57 minus toro ko 65 tagi minus 57 to targadi 5 क्या ले हो रहा है 6 7 8 ले रहे सो ngasai answer is 8 क्रम चुमे C जी चुमे C चुमाई ने what पे second अरोई बगी अंक सी मंगा सुबसी ये ngasi C जी में ये ngasi C दी आमना very interesting वाला question है को C की जिना कुमाई ने तो गया तम द 5 मंगा सुबह question है the average of the first prime number is आइबनी C की average पुतो आइबनी first prime number दुगे prime number तो नकोई ने दुखल ले येंगो C की 9 आइबनी आइए दुम plus तो वाले जाम कोई न बोल के ये prime number तो इधर के 2 3 5 7 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CC plus loi toro plus toro kya tage do kene dum jenga khamani kamaina kya kya leige hai do dum short to holaga dum jare si bog do keno leires 2 3 5 10 17 so 17 leire si ani je plus toro kya tare 20 24 leire si ani je plus toro kya leire ni si ani je plus toro tare 6 2 3 36 23 si jum plus toro je ade ta je plus to mari je plus toro si yang si sida kya am loi raki yang si dono he short form adum lai ko adu tongan hola lore 23 si plus toro kya tare 10 3 4 40 so 24 after lo kya tare 4 6 64 plus C plus toro ni क्या तारे 10 9 100 तार total je 100 तारे हो को total je 100 तार हमनी ना ngasai gi kai do gen ai matam dai ko ni average puto ai kya no number 9 na 100 sida 9 divide toro lo re adu itare ko ni divide to budu munna yengsi kumaina divide toro ta ga da gen ai budu 9 divided by 100 ni si aham baji yadre 1 na chalo ya tare 9 1 putor 10 adu itadi 1 na chalo 9 so 1 11 99 plus C je chume
सिगी आंसर से सो सिनी अगांगसिंग नखोय होलिबा अंक सी नखोय द नॉलेज फंग पोटफो लेतारगदी लाइक तौरमु सब्सक्राइबर तौरमु कमेंट पिरमु मथंगी होट कदबा अंक से नुंगाई नुंगाई पोरके ngai duna leiramu masi gi disi bok tawrasi ko